Twongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha. Iyo tuvuze CNTR twarababwiye ngo muza mubisobanura mumenye kuko ari C Kongosha, NTR TV na radio. No kuvuga ngo amakuru yacu ya none turayahera muri Sud Kivu, ariko reka tubanze dushimire muri mwese abakomeje kudukorera subscribe na share na comment na like ndetse n'abasharinze twagiye tubibona cyane, abapostinze ibiganiro byacu ku status yabo. Mwarakoze cyane muri abantu beza, Imana ibaho umugisha kandi mukomereza aho ngaho. Amakuru yacu rero y'uyu munsi aribanda cyane muri Sud Kivu nkuko dusanzwe tubibabwira, ariko duhere hariya mu karere ka Minembwe iwacu kwivuko na amahoro. Uyu munsi ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Bavyutse neza na amahoro, nta kibazo, nta masasu yumvikana za Rugezi ukagera za Mikenke ndetse ukaza ukagera indondo zose. Na amahoro baratekanye nta kibazo. Ayo mahoro turayashimira Imana, tunayakesha ndetse n'abo Imana yanyujijemo isezerano cyangwa se Imana yanyujijemo ibikorwa byiza kugira ngo bagarure amahoro mu karere. Naho ibuviraho kuko mu minsi yashize mwagiye mubona abazarendo bamagana umuyobozi wari wahatumwe, akavuyo kagenda kaba cyane ndetse imyigaragambyo barayikora nyinshi cyane, ariko ubu nyine hakaba hasa na hatujeho. Nubwo bitarangiye bakomeje gushimuta abantu, kuyobya abantu, gufata abantu, gusopa abantu, ariko byahozeho kuva kera. Niko kwa bazarendo ndetse n'abamayimayi nibyo bikorwa bibi byabo. Ibyo ngibyo muri Kongo dushobora kuvuga ngo nitwibanire cyangwa se ni ibisanzwe. Ibyari bigoye cyane n'ibyari biteye ikibazo yari imvururu, bari bagize y'imyigaragambyo ndetse bahura n'umuntu bakaraza, ariko kuva delegation ya Kinshasa babaye nk'ababiturizaho, nubwo bitashize burundu kuko igihugu kiracyari mu ntambara. Twavuga ngo haratuje 100% kubera kuko bakiri mu ntambara. No kuvuga ngo mu misozi miremire hameze neza, nta kibazo, baratekanye. Naho tukiri muri Sud Kivu nkuko twatubabwiye ngo amakuru yacu aribanda cyane muri Sud Kivu. Ku munsi w'ejo habaye intambara itari yoroshe, intambara yari ikomeye cyane hagati y'inyeshamba za AFC na leta ya Kongo ivanze n'abazarendo na FDLR n'abamayimayi. Baragwanye ahitwa Nzibira. No kuvuga ngo Nzibira ni muri Sud Kivu, ni muri ya bice bya za Bukavu, utambutse za Bukavu. Baragwana cyane biza kurangira ku mugoroba AFC M23 yigaruriye umujyi wa Nzibira, akarere kose igafashe. No kuvuga ngo Nzibira ni muri zone ya Warungu, AFC M23 yarahafashe mugoroba ubwo intambara yari ikomeye yahabereye cyane. Tubibutse kuko mu minsi yashize AFC yagaragaje abasirikari bari bapasinze, bari barangije ikosi, ndetse biravugwa kuko bamwe muri bo ari bo bigaruriye ku karere cyangwa se bigaruriye umujyi wa Nzibira, ari bo bawufashe. Uyu munsi wa none ku wa mbere hakaba havyutse imigwano ikomeye itoroshe cyane, yaje kuba ihuza nanone n'ubundi kuko abari mu ntambara ni AFC. Ubwo tuvuze AFC haba harimo n'ibindi byama bibarizwamwo, haba harimo za MLDP, haba harimo bira byama by'abazarendo by'abamayimayi bamwe twagiye tuboneje bundi biruye, haba harimo ingabo za leta zafashwe za mateka cyangwa se abiripotinze. Byose iyo niyo AFC. Twavuga leta ya Kongo, tukavugamwo nyine mayimayi, tukavugamwo abazarendo bahawe intwaro kugira ngo bagwanye umwanzi wa leta ya Kongo. Tukavugamwo FDLR zibarizwa cyane muri biriya bice bya Nzibira, niho hahoze hari FDLR nyinshi cyane, kubera kuko niyo zagiye zihungira cyane, ni hirya za Bukavu. Uyu munsi wa none rero intambara ikaba yavuye muri Nzibira kuko Nzibira yabaye tombejo, AFC M23 yarayigaruriye, ariko hakaba habaye intambara ikomeye hagati ya Nzibira na Shabunda. No kuvuga ngo AFC ikiragwana ikomeza gufata ijireba ko bafata Shabunda. Leta ya Kongo nayo n'abazarendo na mayimayi bakarasa AFC iherereye Nzibira. Bahuriye mu kibira rero hagati mu ishamba riri hagati ya Nzibira na Shabunda. Nuvuga ngo AFC M23 ni irusha imbaraga leta ya Kongo, irafata Shabunda, irasohoka iryo shamba yinjira muri Shabunda. Kandi leta ya Kongo nayo ni irusha imbaraga AFC M23, irahuruka iryo shamba nanone yinjira yisubiza Nzibira. Ariko tubibutse kuko kenshi na kenshi twagiye tubona imbaraga AFC ifite, kenshi na kenshi ntaho twabonye muri zino ntambara, ntaho twigeze tubona bavuga ngo bafasha ahantu niba mara ngo leta ya Kongo yahabirukanye ngo yahabakuye. No kuvuga ngo AFC M23 gufata ahantu
barahapangiye baripanze ku buryo bazahafata batakihavuye bakahafata banahafashe bakahatura. Mbese rewe mugabo twagiye tubona aho bafashe kenshi bihutiye gushinga ubuyobozi. Mwabonye guhera muri biriya bice byose za Masisi bahise bashiraho abayobozi, ukaza ukagera ndetse Goma bahise bashiraho ba guverineri ba burugumestre bande, bagere Bukavu nuko bashizeho ba guverineri ba vice guverineri. Mu Minembwe nuko hariho abayobozi bashizeho, harateganywa n'abandi mu gihe hateganywa ico ikizaba Minembwe niba ari commune, kuko leta ya Kongo yanze commune. Niba ari commune kuko nigeze kumva umuyobozi wa MRDP umukuru wa gisirikare yaravuze aravuga ngo banze commune, ngo ariko natwe ntituyishaka, ngo iyo barayanze ngo natwe ntituyikeneye, ngo natwe turashaka ikiri hejuru ya commune. No kuvuga ngo ikiri hejuru ya commune ni territoire. Rero mu gihe bataratangaza territoire, ubuyobozi nabo nta buyobozi bwayo barayishiriraho kuko batarayitangaza. Ariko nkuko mubizi, nkuko byarangiye byatangajwe, umuyobozi wa commune Mukiza Gadi Nzabinesha yabaye vice guverineri. No kuvuga ngo ntibarashiraho undi umukuru wa commune, kubera kuko si commune gawende izasubizwaho, nihaja igikuru kuri commune nkuko babivuze, bizasaba ko bashaka abandi bayobozi bakabimika, wenda arico bakitegereje. Nari mbivugiye kubera kuko nanivuze ko ahantu hose AFC M23 yagiye ifata taho twagiye tubona igaruka ngo yahaga ngo bayihatse cyangwa se ngo yahunze, ngo bayirashe ngo yahunze. Oya, ahubwo twagiye tubona yakareta ibice leta ibarizwamwo na bari abazarendo. Rero no kuba ko Nzibira baraye bayifashe, leta ya Kongo ikaba yagerageza uburyo bwose. Uyu munsi wa none ikaba yagabye ibitero mu ishamba riri hagati ya Nzibira na Shabunda kugira ngo irebe ko yakwisubiza Nzibira. AFC nayo ikagwana ishaka Shabunda. Nguvuga ngo bamwe bakeneye aho abandi bari. Ni bya bindi twababwiye mu minsi yashize, bari mu kugwana, bamwe bavuga ngo turashaka kuribera, abandi bavuga ngo turashaka kuribera. Ukibaza ngo se ni bande bazoribera, ni bande bazoribera. Ubu no kuvuga ngo hano muri Kenya niyo baza babivuga neza, bazavyita ngo ni nusumukate. No kuvuga ngo iyo ubuyobozi buhari bukagabana, hariho icyo baza bita ngo kugabana. Perezida yajaho agaheza abaopoza cyangwa se opposition, agaheza ikindi chama akagihaho aho bayobora cyangwa se akagishiraho aba ministre, agashiramwe aba ministre bica chama kindi kiri opoza. Muri ico gihe rero bagabanye bavyita nusumukate. Buri bantu babajya igice cy'umugata abandi igice cy'umugata. Ariko rero tubibutse kandi kuko Kongo itakiri Kongo nzima, irimwe ibice nk'umujyi wa Goma cyangwa se province ya Sud ya Nord Kivu yose iyobowe na AFC M23. Guverineri Ruwayo ibice byose yamaze kuvyigarurira. Wagera muri Sud Kivu nanone nubwo abatarahafata hose hakiri iyo migwanire za Shabunda niyo za Nzibira, ariko nanone bakibaye bafite umujyi wa Bukavu cyangwa se province, dushobora kuvuga ngo Nord Kivu na Sud Kivu ziri mu maboko ya AFC. Kuko urebye iyo Sud Kivu igana iriya za Minembwe mu ma territoire ya Mwenga za Fizi, henshi cyane hayobowe na AFC, usibye wenda mu bice za Uvira. Nukuvuga ngo Kongo ntikiri Kongo furu, ahubwo ni kota. Ni kota niko twobivuga. Ni kota ubunyine no kuvuga ngo baragabanye. Ariko kandi bamwe baravuga ko bashaka kuribera, abandi bakavuga ko bashaka kuribera. Mu gihe rero umuvugizi wa gisirikare wa leta ya Kongo ejo bundi mwumvishije twabibabwiye, Kayiko ni Jiko Kayiko yitwa Kayiko, yadekara yaravuga ngo aba ofisiye bose M23 cyangwa se AFC yigaruriye ndetse ikabakoresha training cyangwa se ikabakoresha kosi ba FARDC yafatiye Bukavu na Goma, ngo barabashaka byihuse. Kandi abagendera inama arababwira ati mwebwe mwarahiriye igihugu, mwarahiye ko mutazohemukira igihugu, none uyu munsi wa none muri mu maboko ya M23 cyangwa se ya AFC. Nukuvuga ngo muri mu maboko ya AFC, ariko nanone muri abasirikare b'igihugu, timugate inshingano z'igihugu, ntimugahemukira igihugu. Niko ngigeyo kababwiye ngo ntimukagwane na leta, ntimukarase leta ni yanyu, ntimugahemukire leta. Ninkigeyo kababwiye gutyo, ariko kabona akareba hababwirira bari, ukibaza ngo se kubabwira gutyo kandi AFC M23 wenda yaraba deploying ntizobura kuba deployinga, wanabona nta muntu wenda sinizi bya gisirikare. Ariko kandi uko njewe mbitekereza nuko mbibona, kubera ko ari abasirikare bakoreye leta ndetse harimo n'abazarendo bagiye bafatwa hirya no hino, n'abandi basivile bagiye bireportinga cyangwa se biyunga n'igisirikare cya AFC. Nukuvuga ngo
bazagenda baba deployinga nta muntu wenda sinzi ko bazogira wenda hari abantu 5-6 baziranye bazoja muri side imwe cyangwa mu ruhande rumwe kubw'umutekano cyangwa se kugira ngo wenda babereke ko igisirikare gikomeye kandi igisirikare ari itegeko umuntu wese ari munsi y'amategeko agomba kuyoboka. Reka tubihanga amaso tubitegereze tuzaze kureba ko bigenda, ariko abamaze gushika mu maboko ya AFC abo na aba AFC ntabwo bakira aba leta. Nukuvuga ngo Njiko Kayiko nukuvuga ngo bire yavuga byo arasa nuvuga ibintu bitoshoboka nubwo byo ari byo kuko ibintu yari kwavuga byo nibyo kabisa 100%. Niko bikwiriye nyine umusirikare wa leta aba yararahiriye leta kandi aba yaraciye mu mategeko nka colonel ni umuofisiye ni umuyobozi muri leta. Aho muntu wararahiriye leta akavuga ko atazohemukira igihugu ciwe, uwo nguwo aba yararahiriye leta kabisa, afite inshingano za leta zo kudahemukira igihugu ciwe cyangwa se cyo kudahinduka umwanzi igihugu. Kuko mwage mubibona kenshi cyane umusirikare wambaye ipete rya colonel hari igihe bigera hamwe akayobora igisirikare akayobora igihugu akayobora igihugu. Kapiteni na colonel bagiye bakubita amakudeta bakayobora igihugu. Cyane ayo maranka nabugiye mbona cyane ibihugu bagiye bayobora, uhereye kuri ba Muammar Gaddafi yari mu colonel, abandi baraba kapiteni, abenshi bakunze kuba bakapiteni bakubita za kudeta bakayobora ibihugu. Rero nukuvuga ngo colonel aba ari umufisi ukomeye cyane uremereye wambaye ipete riremereye yahawe n'umuyobozi ukomeye. Bivuga kuko biriya Njiko Kayuka yakababwira ibintu bifite ishingiro, kuko yakababwira ngo ntimugaye mukira igihugu. Usibye ko yari kwabibabwira ahareba naho hantu bari kera bari barafashwe bakubiswe mu ikosi. Ikibaze abantu bamaze ikosi y'amezi 8 ukongera ukababwira ngo bakagire gutya batari mu mategeko yawe, kibishoboka biragoye. Rero nukuvuga ngo bariya bafashwe n'abasirikare ba AFC, babaye abasirikare ba AFC byararangiye, byo guhinduka byo ntaho buhindukirira, bari mu maboko ya AFC. Yewe mugabo abara abakoloneli wenda basukuba ngo nuko bakoze ikosi ngo barapasinga ngo ntibazobasubiza amaranka yabo, wenda bamwe bazabaha amaranka yabo. Kwa AFC bareba iranka wari ufite bakarikurekera gose, ariko bakaguha amafunzo kuko barakubwira ubwabo ngo nabo na Sultani nyakubahwa Sultani Makenga baravuga ko nawe yakoze ikosi, ati kuko iwe utorikora wowe urinde kudakora ikosi. Nukuvuga ngo amaranka yabo wenda bazayabarekera, ariko nanone barakoze ikosi nyine barapasinze kandi bari munsi y'amategeko y'amajenero basanze hariya muri AFC. Nuko rero niko byifashe imigwano n'ubu tubabwira hano muri studio zacu. Imigwano irakomeje, imigwano ihayibera aho twari tubabwiye hagati ya Nzibira na Shabunda. Tubibutse ko Shabunda ari umujyi mukuru ukomeye, umujyi mwiza gose twagiye tubona, ariko kandi tutibagiye ko haguye abasirikare b'abanyamurenge. Tuvuze Shabunda tuzana isura iza mu maso yacu, bagakiza barati gakiza leti gakiza niho yaguye. Shabunda muri habi imitego myinshi. Shabunda na ahantu habi cyane mu Barega muri bizi kuko twari tubivuze niho leti Colonel Gakiza yaguye, kandi dukomeje kumwifuriza iruhuko ryiza. Umuyobozi umusirikare w'igihugu cya Kongo, umuyobozi utaragiraga parapara, utaragiraga yandi twakundaga pe, dukomeje kumwifuriza iruhuko ryiza n'umuzuko wabera. Twari tumuvuze gutyo kubera kuko twari twibutse Shabunda yaraduhekuye gose, yatujanye mu colonel, yari umuyobozi mwiza. Nukuvuga twari tubivugiye kandi impamvu yuko Shabunda na ahantu heza pe, ahantu heza. Nukuvuga ngo AFC kwigarurira Nzibira no gushaka kwigarurira Shabunda biri mu bice aho ni Mwenga. Nukuvuga ngo izabihaye ikikiza ari amarango yose abatahazi ko turababwira amakuru. Kongo je nababwiye ko nayigenze za Kindu, za Manyema, za Katanga, za Noro Kivu sari niyo ntarinzi kandi ariyo hagufi na Sud Kivu, kandi Sud Kivu ari iwacu. Rero Shabunda na Nzibira nukuvuga ngo ko barashaka inzira yo kuzigarurira ari amarango yose ya Uvira. Niba mara rero Uvira ishobora kuzategwa bari hejuru yayo bayireba munsi. Nukuvuga ngo Uvira ni ikibaya. Uvira ni kari agashoro kaba ku muhanda gakikirije Tanganyika. Umuntu ari haruguru y'amarango witegeye Uvira, uzi ko nta kindi kibazo kiri mu Rurambo, uzi ko indondo yose uyifite, uzi ko ari amarango yose uyafite, ushobora gutera Uvira ukayirasa ukayikuramwo. Abandi nkuko mubizi AFC M23 bamwe bari mu Kamanyura wamabakatinga uriya muhanda wose. Abari mu marango ya Uvira rero bavuye za Shabunda bakama bamanuka hariya mu muhanda bagatera Uvira bakama bashorera kugeza Baraka, za Swima, hariya za Fizi. Barenga Ifizi rero, Ifizi ni muri top, bagacurika baja za Misisi, za Rurimba,
abamwe bohi ya Kirembwe, abandi bohi ya Karemi. Nuko vuga ngo kwa makomeza za Mapanda uja za Karemi. Karemi rero nayo ikabiratewe nuko gukorwa nuko intambara izigenda ikururana. Abanyuze Fizi bomanukira za Misisi bonyura hari ya Kote Mabanga, bakamanukira za Rulimba, bagakatinga za Misisi, bava za Misisi bakamanyorosha na za Mapanda neza, bagahuruka hari ya nani hamwe hari ya bayitaga gutera ndahibagiwe gutya uja za Karemi. Aho mpamabwira hose jewe narahanyuze, jewe navuye Karemi ni kuri moto neza mu Fizi, no kuba kira kirere ndakise, bagahuruka hari ku birometero 60 ni Karemi, bakagenda bakatinga neza no kuri 25, bagahuruka neza ikaremi ngoba, bahereye ahantu bitwa kwa Tiriko, bakama bamanuka mu mujyi wa Karemi witwa kwa Gisebwe, bagakuka Rukuga, umujyi wose wa Karemi kaburafasha. Nuko niko biza bigenda rero, kandi mwibuke ko Karemi ubu nyine ari province ya Tanganyika, yahoze ari Katanga yose igenda zigabugwa, Karemi za kwisanga yabaye province ya Tanganyika. Nukuvuga ngo rero abaciye nabo za Rulimba nukumanuka, bakamanuka za Penemende rero bakamanuka iri Igihungwe, bakamanuka za Kirembwe bakamamanuka na Matete, Mukorochi. Before binjire Matete banyura Mukorochi, mu kibira cya Mukorochi, ugihurutse neza uzamurukira mu muhana bita Matete, keraga aho ngaho muri ico kibira rero niho ku mupaka wa Manyema na Sud Kivu. Kera uba winjiyega muri Manyema, nuko nguko niko Kinduga nayo yo kwinjirira. Rero ugeze Matete ni ibirometero 25 ni Saramabira mu mujyi. Saramabira rero wahashitse ukamukatinga za Wamaza ukamugenda neza ukagera za Karima rero ubu aho sotera kugera za Kindu. Nuko rero Manyema nayo ikabivuyemo. Murumva kuko igihugu kikiri mu ntambara itoroshe. Nukuvuga Manyema ivuyemo, Katanga cyangwa se Tanganyika ivuyemo, Sud Kivu yavuyemo, Nord Kivu yavuyemo, Est ya Kongo ikabirafashwe. Haba hasigaye za Ituri na Kisangani, ariko Kisangani gana Ituri naho nuko nukuvuga ngo naho ntiyorohewe, hari intambara, ndetse twigeze kumva rimwe na rimwe ngo UPDF yagiyeyo, ariko ni mission nyine za politike. Nukuvuga ngo rero haba hasigaye Ituri na za Hoziwere na za Baziwere na Chop, Est ya Kongo yose ikabirafashwe. Nukuvuga ngo igihugu kigabanyijwe hagati na hagati. Kandi rero tubibutse ko Kinshasa nayo idafite Est ya Kongo ntayibihari. Nukuvuga ngo Kinshasa bajyaga ivyo kurya bivuye muri Nord Kivu, kuko mubizi Nord Kivu barahinga habumwero, hari za Masisi barahinga pe, bakorora n'inka n'inyama baryaga. Kinshasa zakundaga guturuka za Masisi na za Goma. Nukuvuga ngo rero Est ya Kongo niyo igize Kongo, nihahira Kongo cyane, wongeyeho noneho na Lubumbashi hari hagiye haba amaminero atandukanye. Nukuvuga ngo rero intambara iri mu karere, ntintambara itoroshe, nugusenga cyane, nugusengera igihugu kigatekana, cyangwa se ikiba kikaba mugani w'abaswahili niba zavuga ngo liwe liwalo. Nanone kwa kunda abanyamurenge tuvuga ngo ikivuka conke. Nimba garu kuribera, nimba liberation izakogwa na M23 na AFC, nimba liberation izokogwa na leta ya Kongo, twebwe abaturage abasivile abazaribera tuzabayoboka. Uko niko byifashe rero, niko bimeze. Ni mu gihe amasezerano yose bagiye basinya i Doha, Washington, muri Kenya, Afrika y'Epfo, Rwanda, za Angola, zabaye nk'ubusa byatesheje agaciro, kuko ntacyo tugiye tuzumvaho. Hari ikintu ushobora kwibaza, nico ndababwira ngo amahanga rero nayo, cyane dukunze kuvuga ngo amahanga arahanda, ariko amahanga kandi arateranya, kubera kuko niyo barasinyije ibiganiro bigiye bitandukana, none ko tuba twumviza intambara za kaze kandi zakomeye, ko mu masezerano bari barasinye i Doha na Washington, bari baravuze kuko bahagaritse imigwano, aricyo bita CCLF yari yasinyijwe. Ariko kibaza ngo CCLF ko yasinyijwe, ariko nanone bagakomeza kuba bagwana, amahanga gaceceka ko ntaca bikora, ko amahanga adahagarika AFC cyangwa amahanga abuze leta ya Kongo kugaba ku bitero AFC. Bimeze gute, niki wakwitegura rero? Ibi bivuze kuko igihugu cya Kongo iyo bigana, jewe nk'umusesenguzi wa CNTR reka mberurire mbabwire, nanone nyine muyobozi wa hano muri aka karere duherereyemo, ni uvuga ngo kama mbaya
reka nanjye mvuge kama mbaya icyo njewe mbona aho biganisha no kuvuga ngo est du pays cyangwa se est ya Congo irashobora kuzaba igihugu, irashobora kuzaba republika. Biriya tuvuga ngo Republic of Kivu ni ntoya sintope, Kivu yonyine iraruta u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda. Ariko rero kuri Congo bitewe n'ukuntu ingana tiraba kuvuga ngo ibi gihugu Kivu na Nord Kivu na Sud Kivu ngo zibi gihugu zonyine, ntabwo zonagira igihugu ngo zayituri zitekane, kuko nabo ntibatekanye. Abahema n'abandi nabo bakomeje kwicwa, imfukizi ngizi nanone aba Sud Kivu n'aba Nord Kivu bahabicwa. Niyo mpamvu rero nari mvuze ngo igihugu ticogarukira muri Kivu gusa, ahubwo kizaba est du pays yose ishobora kuzikukira ikaba igihugu kwayo. Urebye naho bigana, kuko ubu nyine hari amakuru dufite dukesha abacu bari mu gihugu avuga kuko kuri ubu ngubu tobo kigera Kinshasa ngo bakumve uvuga igiswahili ngo bareke kukwica. Biragoye rero kugira ngo umuswahili yicwe Kinshasa, nagera muri Kivu umuringara wazagirwa gute? Nawe agomba kwicwa rero bivuze kuko Kinshasa ishobora kuzisanga isigaranye igice kimwe est du pays yabaye igihugu cikukiye. No kuvuga ko Kinshasa nayo irimo muri ba nyine bayazanye kuba ifata abakongomani bamwe bavuga ururimi rw'Igiswahili, kandi ari ururimi nshobora kugwita international, ururimi rw'Igiswahili hano muri Kenya turarukoresha, mu Rwanda bararukoresha nubwo atari cyane, i Burundi bararukoresha nubwo atari cyane, ariko ahandi hose henshi bararukoresha. Kuki muri Kongo ho turukoresha kandi abantu benshi nigo bahuriyeho, k'ababembe n'abapfurero n'abanyamurenge n'abandi benshi n'abashi, nigo rurimi bahuriyeho, ariko bagera Kinshasa bakaruzira. Rero nituzira ururimi, nibazira ururimi go muri est du pays, murumva kuko muri west iriya za Kinshasa bizaba bigoye kugira ngo bahuze. So niyo mpamvu narivuze ngo aho bigana est du pays ishobora kuzaba igihugu. Ariko AFC ibyo nijo bivuze AFC yo watwizeza ibitangaza bakatubwira kuko bazoribera igihugu cyose na Kinshasa irimwo. Ariko kibaza ngo se abaringara barabemerera, bazabemerera, bizashoboka, bizagenda gute? Reka tubihanga amaso tubitegereze turebe uko bizagenda. Ni kuri CNTR Kongo dutegereje kuzajamwo, Kongo y'amahoro, Kongo itarimwo ivangura, Kongo itarimwo ngo wewe uruyu, Kongo itarimwo ngo tuhabwe ivyangombwa kubera ko wewe ufite izuru rirerire, Kongo itarimwo ngo wewe uri umunyarwanda uri umuntu koko. Umunyarwanda ni umuntu, umurundi ni umuntu, umunyakenya ni umuntu. Ariko kubera iki Kongo igira ivangura, ikavangura ngo uyu nguyu ngo ufite izuru rirerire, ngo wewe. Iyo niyo Kongo sha rero dutegereje, itarimo kuvuga ngo wewe tucaha aha wohacanti wohaca. Hari umukongomani umwe turamutegereje, tuzamuzana hano muri studio zacu. Yaratubwiye, arambwira ejo bundi twahuriye ino twahungiye, tubwira kuko iwaba ari muri Nord Kivu, ariko ubutegetsi bwa leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa bugitegetse Goma, kuko bugiye kugera hafi umwaka wose butakifite. Iwe yaratashe ushiza vino muri Kenya agera iwabo ngo ashike ingo yariko atera intambwe 10 bakamusaba ikarite yayitanga, bakamubwira ngo sitosha nazane amafaranga. Why? Ivyo biba mu kiye gihugu kindi, aho bahagarika imodoka bagasopa abantu bose bakabaka amakarite. Kandi murabizi ko gihugu cya Kongo kitugira amakarite ari permanent, no kuvuga ngo nare amakarite ya Rorema y'igihe gitoya akaba expired igihe amatora arangiye. Noneho rero ayo bita carte d'électeur. Noneho rero niba nabivuze ngo tugiye kugira Kongo sha itarimo kubazanya ngo uwahe utuye he. Hari igihe nigeze kuja muri Katanga ngo twambuke tuvuye muri bato, barambwira ngo ninzane uniform y'ishuri kuko nari mbabwiye ngiye ku ishuri. Barambwira ngo iyi uniform ngo ntabwo ari yo muri Kongo. Ndababwira ati niyo muri Kongo, muri Sud Kivu niyo tuzadukoresha. Barambwira ngo ntabwo ari yo muri Katanga. None ndababwira ati none se muri Sud Kivu si muri Kongo. Barambwira ngo iyi uniform ngo si. Barambwira ngo ninzana amakaye ndayabaha mu ishakoshi, birangira bamfunze bambwira kuko ntango ntari umukongomani, ngo kubera ko nerekanye ngo uniform. Hari uniform twagiraga muri Sud Kivu cyane abantu bigiye Uvira barayizi, yagiraga blue nyinshi, blue sky blue. None ikagira sky blue, yarangiza ikagira n'ishati y'umweru. Banzize iyo pantaro ngo ntabwo ari ngo blue imwe niyo muri Katanga. Baramfunga, ariko nza gufungurwa nza kwava mbifashijwe na mwene wacu, n'ubu nza mbimushimira ngo cyane umuvandimwe wari ukora ku iporo. Noneho rero iyi Kongo tugiye kugira ntabwo ari Kongo bene iyo ngiyo yo kubaza ngo wewe uvuye muri province imwe nugera mu yindi ngo bakubaze why. Twese turi abakongomani, tugomba kwitwa abakongomani, twinjiye mu gihugu usalama ikaba iyo niyo Kongo twifuza, ni nayo Kongo dushaka kuzageramo, ni nayo Kongo dutegereje.
utarakora subscribe kuri Kongo Nsha cyangwa se kuri CNTR, nkunze kubivuga cyane ngo uzisanga muri Zaire. Niba utarakora subscribe uzasanga wasigaye muri Zaire iriya y'akavuyo. Twebwe twigereye muri Kongo Nsha, Kongo y'aba revolutionnaire. Subscribe na share na comment na like nimba ibiganiro byacu tubikora neza, ndetse uzandike muri commentaire kugira ngo nunadutuma udutume nawe ushaka kugera n'amakuru, wodubwira n'inama nziza. Turayubaha, twubaha inama cyane kurusha ibindi bintu byose. Inama nziza ziratwubaka. Murakoze cyane, mukomeze mugira ibihe byiza. Intambara iri hagati ya Nzibira na Shabunda tuzagera tuyibabwiraho, tuzababwira uko ibyifashe nuko bigenda. Mugira amahoro y'Imana. Murakoze.